Kublai pi barong i pedang sengu bahai pi syak ni ketup kebor jangi mentaga janmit. Hasyam nyazdang ni nyepit syua yakimat ki bekongsan. Beliau Menteri Katanat ki kampo yang ke Sarkar Pedang bat u Presiden ke Sengkemi jong ke BJP u JP Nada ya ke ofis terikam bertemai ke BJP ha Guwahati. Weng no kinong hikai kontrak ki beladu kam ya ke jing yakhi bashi benai lenter jongki. An aireng u Presiden Kaseng Meghalaya Congress u Bak Vincent H. Pala ha ke election ban Long House nam Arjar Arpulai. Bat rakhe Katanat Sipai Indian Air Force minta kesengi ya ke lingkhus nam Balaseng yakah. Ki kubor ki babnya. U Menteri Katanat ki kampo yang ke Sarkar Pedang u Amit Shah bat u Presiden ke Sengkemi jong ke BJP u JP Nada minta kesengi kilapli ya ke ofis terikam bertemai jong ke BJP Hajala Assam kabadan habasista Guwahati bat kani kadi ke ofis terikam ke bahaya tam jong ke seng BJP ha katan chatilam mingi. U Menteri rang ba ke Jala Assam u Himanta Biswa Sarma u Menteri ke Sarkar Pedang u Sarbananda Sonowal bat kinong ilam ke seng na ke Jala Assam kilayadan lang ha kani kesengi pli. Unada badu Amit Shah kin late banyadan bentalang ha ke jingelang jong kinongkit kam ke seng ke banlong Hamadan Yilekai jong ke Veterinary College Khanapara Guwahati. Kini kinong ilam klidu jong ke seng BJP kila penlong ru ya ke jingelang bat kinongkit kam ke seng Guwahati. क्या होगा? चार देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है वहां पर ना शांति थी, ना विकास था, ना संस्कृति, संगीत, भाषा का विकास हो रहा था, ना यहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी। मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। Ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association hinin kesengi kelarai ban wengno ya ke jing yakhi jongki hadien ba ka yeng bishar bakli du jongkari ke Supreme Court kala betha ya ke Sarkar Jala ba ka dei ban sha ya kini kinong hikai ban tho biang ya ke Exmen Meghalaya Teachers Eligibility Test u President jong kini kinhun u ba birbor yang tem u loong ba hadu ka kinta shwa ban kemdum ki khot jong kini ka kinhun kinong hikai kilarai bakin beteng bet ya ke jing yakhi wat lada dei hadu ka jing yap ka MGLPCTA ka balas dang ya kini ke jing yakhi balai shimenta da ki spa ngut kinong hikai kontrak dangshan kilalet ban ujor ya kini sya ka Supreme Court bat uba riang tem ulaong ba kinong hikai kilas ngohun ya kini karai jong ka ying bishar kaba iyo sngo kalong ba ka Supreme Court badon buram kala sya yang manile kantet kam kaya ka snam ka jongi kam kaya ka jing he ka jing rit arta ka jongi bat ka don ka relaxation hagi babon kiliang kam tamaga cut off marks kum ta ter halor ka ta nong rem nagaliang jongi isngokpan mangi abe ka tagaray ka bansa boy sangi but next kam kumbala u education minister ula training tripao kan jongi kunle ka badon kam ban yerap ha ita ibenta nagbenta jongi kinay ka kontra Udekot jong ka dorbar tauan ka Lok Sabha na Shillong. Bat ubalong ru Presiden ka Seng Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala. Ulalong ubala pinkre bandrung sya ka San Hima jong ka Jela lingba ka jingya kun hak election ka Banwan. Habayitu yakani hinin kesngi Working President ka Seng Congress uba PNCM. Ulapin dikena ba uba Pala utmu banya kun ya ka election na sutengah Saipung constituency persya ya uba Shetlang Pali MLA ubadai udukot ka Congress minshwa henry ulalit rungno sya ka Seng Trinamool Congress uba CM ulaong ba ka Seng Congress kampat jit yanu kum ukertong na kabenta ka syuki menteri rangba namar ba ka Seng hi ka don laki kendon trekam bat kata kalong ba ki kertong ki manjob kum ki MLA kin sa jit hi maki yaw nong yalam jong ka yeng dorbar against these chances, I think being the MP, so popular, the president of the party,
I think people they knew him very well. So I nothing for him. It is a problem to him. He will win. As of now, we have not projected anyone to as the chief minister because that depends on the post election. I think you understand as per the procedure. Those who win the election, they will form the CLP. The CLP will decide who will be their leader. Katanat Cipai Lingsun jong ka Indian Air Force mentakasngi. Kalaraki ya ka jingdap kendai posnem jong ka jing Shakri jong ka. Bat kani ka jing raki kalasdang hajandigar. Da ka jing ya jong ka kinhun tem bat ka perit. Hakni kasngi u hedu jong kani katanat Cipai. Kata u Indian Air Staff Air Chief Marshal u Vivek Ram Chaudhary ulaong ba kani katanat kayo ya kapateng bat kani kanam namar kajing trishitam kajing yai ne bat kajing ijingai jongki longshwa jongki bat day ban sngo sarong ya kani kajing no senyang jongki ni Cipai Lingsun kibla prat lenti khamhashwa. Unong yalam barim jong kaseng BJP uba John Antonius Lingdo henen kasngi ulalet ban penyaso bat kaseng Kongres ha Kongres Bhavan. Ula penyaso sya kaseng Kongres haringkat kinong kersan jong u ha kajing rakhi pediang buram. Lakmi lenti ba kajing rung jong uba Lingdo kanwanra ya kajing yakun kabajwat ya barok ki kertong ki ban aireng ha kajing yakun ba kintup ya uba Adelbert Nongrum ubalong u MLA nakaknam bat u Director Barim Katanat Health Services uba Amanwar uban yakun na kaseng UDP. Kiwe ki ban aireng ha kani kajing yakun ki kintup ya Iran Samsutnga na ke NPP u he pulet bala syong thaj uba Marioham Kharkrang bat uba Michael Karsentiu ubalong unong ilam seng bhalang ki badang yakun ban yo ya ka tiket na ka seng BJP. Hadin kajing pensange ba Arsnem ka adventurous henyo trap off-roaders Ahor kalapenlong biang ya kajing yakop nya kali kata ka Ahor 4x4 off-road challenges arajar arpuar ka blalong ru kasien ka basaw jong kani ka kenhun. Bat la penkut no ya kani kajing penyelek kai menta kasngi Hakar Sati Park Umtham Ribhoi District. Hakani kajing penyakop lawan bandishim menta da ar penyongut kinong nya kali betebit ki bala Yakob hakatop jong ka stock category bat kendaingut ki modified category. U presiden ka Ahor u ba dimen umdor. Ulayatu baka Ahor kadai kawai na kiseng kabadon kajing angnut ban kentiu ya kajing lek kai nya kali hakilenti klau ki ba kenang ba enla ban kentiu ya kum kini kajing lek kai ha kajela Meghalaya bat aya kerensan ya kinong nya kali ki bas ngutanat ban nya iki kali jongki hakum kini kijat kilenti. Mentapat nginpet ya kajilong jiman kesimbeneng haslong. Kajing shet kalong arp 0.2 degree Celsius bat kajing kret kalong 4 degree Celsius. Kajing siam kawaw kalong prapusaw naksispa apor menstep at prapupra naksispa akpor janmit. Kandon kajing hapslap kabam lumala hakibabuan ki jaka. Haswa bangin pinkut ngipin kan mau biang yepi bayak ni ka kubor ka jongi. Nalor ka ba PE haki television ki jong pi pilar ban pet live haki YouTube channel jong ka di news Shillong na ka benta ki kubor ki baman lakas ni. Pilar ban pet ya ki kubor ki jong ka di news Shillong haki Instagram ka Facebook bat ka Twitter. Haswa ban pinkut ngin pet biang saisien ya ki mat ki bakongsan. Pli Menteri Katanat ki kampo yang ka sarkar pedeng bat u presiden ka sengkmi jong ka BJP u JP Nada ya ka office dari kambat mai ka BJP ha Guwahati. Wengno kinong hikai kontrak ki beladu kam ya kajing yaki basib na lenter jongki. An aireng u presiden kaseng Meghalaya Congress uba Vincent Pala haki election ban long house nam arajar arpulat. Bat rakyat Katanat Cipai Indian Air Force menta kasni ya kelingkus nam bala seng yaka. Ti perlok katung lapoi sya kabakut jang kani ketup kebar jungi menta ka janmit hadum na syam ngipat pila syai kasni kublai pi baro.